bab 206 ne kariyadu salihina darsu en ne yewta en fudul salatu duha bural fi julde walluha wa bayane bangina ngol en adallaha ko buri fandude kon e julde den waktara ha e ko buri dudude kon e mare wawsato ha e kon don hakkunde jundu wal hattu e yamirgol yimbe be lerdina be alal muhafazati e renagol alayha e salatu duha nabi hurairah radhiyallahu anhu qala umati awsani wasikalan khalilin jatigi am sallallahu alaihi wasallam doni ne laado bi siyami horugol salatati ayamin balde tati min kulli shahrin e kala lewru duwon sappoytete sappoyna e sappoyjo lewru kala waraka atay duha e darde yi juletede ka walluha wan utra ende mi wadata witiri qabla an arquda ko adimi danade muttafaqun alayhi he hadise bendudo ni wasiyeji keldudi woni ko hawtindira nyogga e hadise rabudo wal itar ko wiyete wadugol witiri qabla nam ko adi danade inna ma yustahabu ande ko yidida dum ande ko dum yidida liman la yasibu ko nande on motawata holati hore mum bil istiqaza fi noygol akhir al-layl ka sakkitorde jam to wasiga on tigi no holi faatu layl haray ko wadoygol wittiri on ka sakkitorde jam afdal bul mabbude bayno joni haray de mari ko wadate réveiller findinay wono téléphone ji wono montorci wono ordinateur ji ko nanta tay mum haray accugol do haaje ma buri mabbude wallahi mo wadi wittiri o waliki haray moƴƴali ma haray o mara baraji haray mo mari baraji wa nabi dharr radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa maki yusbihu wonta ala kulli sulama e dow kala teral min ahadikum immorde goɗɗo mon sadaqatun sadaka fa kullu tasbiyatin sabu kala subbu hinandu sadaqatun ko sadaka fa kullu tahmidatin kala yettugol Allah ko wolda alhamdulillah sadaqatun ko sadaka wa kullu tahlilatin kala habbirango igol la ilaha illallah sadaqatun ko sadaka wa kullu takbiratin kala habbirango ɗum woni Allahu akbar sadaqatun ko sadaka wa amrun yamirgol bil ma'ruf ko moƴƴi sadaqa wa nahyun haɗugol anil munkari ko aña sadaqa wa yajzi yoni min dalika immorde ɗum ɗo rakatani darɗe ɗiɗi yarka'uhuma ɓe goɗɗe moɗon julata min adduha immorde ka salatu duha rawahu muslim ko andingol en ko ɓuri fanɗude kon e ko wiyete kon julde walluha ko darɗe ɗiɗi o andi ko Aba Hurayra inniɗa wo nelaɗo wasike lampiji yogaji no jeeya mum waraka a tayidduha e darɗe ɗiɗi ka luha on holli ɗon darɗe ɗiɗi no wawa yonde ay ɗo kadi ɓe inni wo raka atani wo darɗe ɗiɗi yarka uhuma de neɗɗo julata min adduha ka walluha wo yonanimo on yii rawah muslim mi mana ko minimum on noon en faami ɗum ɗo wan aishata radiallahu anha qalat ɓe maki kana latiki rasulullah elaɗo sallallahu alaihi wasallam yusalli duha ɓe juulayno wadduha arba'an darɗe nayyi on faami wa yazid ɓe yiltoɓe ɓeyda machallah ɓe rewo ko Allah moyani ɓe rawahu muslim en andi darɗe nayyi ɗen ko ɗum ɗo woni hakkude junɗum wano en andi hino feƴƴine ɓay wo nelaɗo yilto ɓeyda ɓe rew ko ɓe heeɓi feere wan ummi hani in fakhitata binti abi talib radiallahu anha qalat dahabtum yahuno ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath hitande fatu makka wajadtu mi tawi yahtasilu mo lotade falamma faraha ɓawo gayni min wusulihi imorde lotagol makko ngol salla wari juuli samaniya rakaatin darɗe jeetati wa dalika duhan ko ɗum woni julde walluha muttafaqun alayhi wa hada mukhtasarun ɗo ko raɓɓinɗina ɗum lafzu konngol e hida riwayatin gotel e filleji riwayati muslim gotel e filleji imam muslim on andi en yii ɗiɗi en yii nayyi en yii jeetati ɗum ɗo fof muɗum no selli ko ɗiɗi woni ko ɓuri fanɗude ko jeetati en ko ɓuri ɗuɗude awsatu ha hakkudeji mum ɗum ko darɗe nayyi on faami ka wallahu a'la wa a'lamu